Alors sasa unafikia wapi wasi na essence? She tushawaki hapa make tushachoka wezi ona. Kandi ibi bintu byo ibi kuba tura aya masaha yose tumaze turindira nta bandi atara baserugana abo bandi imani baterura ikabajana mu gahinga kanyaga nande. Sasa lakini nawe mama bila yuko nasema binakutania yapi na she kukosa essence gute bidahuye ko abaseruganda baje gutera akajagari ngaha bamaze kugatera iwabo byayangaye bakaca baza no kugutera ku gitoro cyacu. Kucyuvuga gutyo koko ni gute ufata ibibazo twese duhuriyeho muri aka karere ukabitwerera abantu bamwe ukavuga ngo nabangaba twese dusangiye ibibazo muri aka karere. Ibikorwa byose dubwira tubishira ku murongo mukaca muza mukajagaza mumaze kujagaza iwanyu. Mama make ona hakikisha kama muile mwinchi yenu hakuna watu wengine wanatiaka kitu wanatia nguvu zao bali juu ile ekonomi yeye kunasema iendelee. Make nyewe mnajiweza hamuna bezo ya watu. Baba unatoka mbali. Uliloana? Nkubye no kunkuba manyira ine wali ku station nene. Line badde nene katinga no kusukola kine kuba yono nenzi gwerede kulaba no kulunene. Ai, polisi. Ariko nayazanye sasi. Moda essence wabonye ko yaje umuntu wizanye namubonye ubona kuntu yatuvunikiye kuntu yahindanye imvura ikaba yamunyagiye nuwa hehe mada hafi yindi mada abaseruganda bavuga ko ari abagize ba nabi ari abantu bateza ibibazo urabona wabo bavuga ko bagiye kudutaba ari no badutabaye ahubwo sunana mama bila ulikosha waza watu ya Seruganda sio wapi hivi sawa tu wanakuwa pamoja njoo wanafanya vitu mzuri mubwire arekurwaho urakoze musaza wanje.